Ki Nongsong Shnong ka Mensngat, West Giant Hills District, hapo ka Jingalam Uper mi Suting, kila ujor e jahar persya Yakatanat Public Health Engineering PHE RWS Division Juwai, bat ya ki Chairman, ki Secretary ka Village Water Sanitary Committee, jong ka Shnong Mensngan, halor ka Jingkan no Bamsap Yaka Scheme Swachh Bharat Mission, hapo ka Shnong Mensngan. Kat kum ka work order ka balapalaj haga kat kendai tarik naiwing arta apsaw, kanika scheme ka day na kabenta banshnapan kana kabatim kum ka individual household latrine IHHL. Lamang banshnapan kana na kabenta kishispa an ripusaw hakador kabakat arajar tingka kaway kalong ying. Barok kapisa kalakot kat kendai lak ripu prajar tingka bat kapisa kabalapalaj kalakot 100% na ka district Swachh Bharat Mission Gramin kata kat waylak prapawajar praspa tingka. Katkum ka ejahar bala ujor ha u officer in charge Nartiang Police Station ha ka arpasan trik Risaw, uper mi Suting, uloong bakatkum ka RTI, bala yo na office PHE RWS Division Juwai, lapan pau bakidan hadut shispa an Risaw dili gilong ying ki bedai hok banyo mentoy na ka scheme Swachh Bharat Mission. Henry katkum ka jinglap ka jong ula keno babonap deng kini kinong yo benta. Kim shimla yo watang kapisa lani kajing pentre kumbala mang dakate katanan. Ya kani kajing ujor la soy daki laipun riungut kinong shong shnong persya Yakatanat Public Health Engineering Department PHE RWS Division Juwai, bat persya ru yaki chairman bat secretary ka Village Water and Sanitation Committee VWSC mensngan halur kajing bamsap kabalong persya yakaan bat ka hok kipat ba haka scheme Swachh Bharat Mission SBM. Hari kepor nga nekaliang yong nga u press meeting wa nakachang musngat taman le kamu nong bodin ni unong file ka RTI heading ito lang ba ka office PHE wa dawano hapok katanan yong ka police station artiang talifal FIR persao ya kanig office harengkat waya kinong krekam hapo yung kachnong iwa kawaman ka WWSC hey daw wadalap o katkam ka RTI kawariyo pediang mo ha kanig tao tare kachemo waya kini kinong yo pateng hapo yung ka snongusngat MG kang wa chispa ru pusoyo harewa ka work order dayo gi ngado ubnay ngado ubnay September ngado ubnay September hagaru turik ada paso kami jingla uti de kalibnya na ginang yo pateng hanrei yo gi ya kani ka paisa pat kamjo ipor le muti gi sewalan ki paisa kamte de kali de kip ha na kinong sang chnong wana kini kinong yo pateng bole kini kinong yo pateng human ki kon ke chnong ki ra e nga jubab ko onggi man ko bachem jinge ko man na kaliang ka office de e go ya kani ka wokadar dokat primbet on hi ki kon ke chnong man gi tuduk guduk bat bole gi udanam gi wa ki po de yo ya kani ka wokadar de bon gu chimram de mta wosdang ya kani ka scheme de benta wa kanika office de ego yo pendep handai hadu kate wompuyo gi ya kani ka bha ka benta yong ki kat kong wada sanction leni kat kong wada da release de kani ke poisa kat kong wala olang ba ka RTI kamte na kaliang yonga premjuro ya kini ki jaj bru leni ya ka office nong krek kam po ko chnong wa kami ni premjuro pa di por kan tho yaki wa ong wa ki jingbam sap yong ki pa peleng gi hawayogi khmat ne bha yo ya ski ka sebut jing thok gi biang leng ba ka RTI kamte na kaliang kayong ale ne kayong ihi kam kinong thong thunong i ya gani im chong klikti i dalele ubode ni badu thule tre hado wachem chewon wa kani ka poisa la go hi open krek kam ya gani ka poisa kamte wa na kaliang yong ihi kinong thong thunong bat na kaliang yong nga hele kamu nong boy RTI ya gani ubode na hado wala bo ya ka jing sket ka te to man ko ka kharwo le ne ka khubor na kaliang yong nga kamu nong fal ya ka RTI ta nga la kam wa de man kam nong chong ke mu em ko jing yo ai tu ko jing yo pateng
ke ngalaman da yacem yebodo liu sket em ko pertu jonga ngala phala da do arah jarah hauso do uteu snem benai mot do arah jarah hausan mungwan te pai ka kam ga jingyo itu betu bisa wada po ga mot debon depo ga khatwi lak pra phao jar praspa te ka jingyo itu to wa mg chispa pra phao songun te mot dibat ga itu mot man ga nyaw hajar aspa semen yu yo chwa mut po e ganang 1% te kate te mut i le kwa i mut kam ji chong chnong yong i u yo benta he ga ka tu mut ki pli kan thai khna wa em ka mu yo ya ka hok hi te mut te liang wa da klam du he wi mut hinu pen em kam ga ni bisa hinu wok so ga sia ba to u plai ne we ga segi pai ba ki nong chong yo i system dari elang kam kartu kan ni kam di hilang step kartu kan ni mem yo ni te wa kwa tip dari yang ni ke panchana te do usnem arajara hafso te hado katte usnem ar hafsan le yo ga bisa kakam wale API ini wa bisa do da khatwi lak prabha wajar praspa te ikwa ajintip ni da bisa mukchuan la ga deli ongi deli yang gachnong bu yo jingtip da saki deli yang gachnong man po bisa di lai le ikapka API office ini da po ga chi binong yo da chi chispa ru hau somut to yo ni bisa wa kali segini binong yo rapaten yang di panhanale yo wa ya pukre mu hewan lain bisa khatwi lak Prabha jar kaspa i ketek kwa jingtip dalian yang i gachnong sngat i kwa tip hewon lain bisa liang gachnong lampoy so gachnong umut kwa tip ni khatwi lak Prabha jar kaspa i ketek kwa tip ya mo ya step mo he ji to wa ga kam na liang yong i kan ji chong Oto iPod keba dari khut I dari wer kan tu kan ni mudon hi he to wa ini ki beneficiaries ki wo yo ya kan ni scheme na ka PSE he jing to wa yo gi ya kan ni ka wo ka da na do rusuri ki sut ba phim a da ra ho so ha do unusnem ke jing sket da to yo gi open dat ne wo chna kana kam jing kali tekit kat tu kan ni na pergi kini yo kang chi spa ru so yung dong gi kini ko sam em yo I henry wat ya ko bok adar teslem mo ko te kam te na galiang gi dong chong bat kam jo na galiang gi nga udong bot ATI hagri ga step wa pen snyao chi pi pai ba wa po em chong ga thao yong I ham tam che gini ki wada yo ya gini ko bok adar bat kam jo ya gum pu yo le wa na le yong I hi hagri ga po de himi ga wi kejimut kuwa ulibode ni lembaga ATI ndai kejinglap o lembaga ATI ndalap ba ini iding to waga ATI ko wadale nungkong menchua da jubab lembaga office kama aspa pra yung hadeni te ubu enkuler da panjang asin ka ATI da panut oboro igi kot islah hade dio one ka ATI ko man war jubab lembaga office kama sispa ru so yung ko wadayo ya ko ada tarkam ka sanction amau kawara dato yo kawa khandela ko praja kante da release yang ni poisa kawa 2% kawa chi khabilang prabha ja praspa kante nagalem yong I wayani bisa wolai katkam gi dan an wadagaleng gi digin yo paten gi di series de sini gitu kijumut posin jam kawa I derai wadalai export ke polis apus ke police station natiang wobo FIR percaya yang office bat tam jule ya gini kinong kre hapo yang gini kecnong ki man kam gi secretary bat ki chairman